nyuma y'uko Rayon Sport y'abagabo imaze gutsinda nimugoroba washize ikipe ya Kiyovu Sport ndetse ikayitsinda ibitego 2-0. Urya bwose umupira uri hose ntago ari uwo mu bagabo gusa kuko ubu ngubu tuvugana ikipe y'abagore imaze gukora amateka. Ikipe ya Rayon Sport y'abagore aho imaze gutsinda Kampala Queens kuri penalty, abantu benshi bari bafite amahirwe n'icyizere cy'uko iyi kipe igomba kubikora, dore yuko iyi kipe itanga icyizere bitewe n'imikino yagiye ikina itandukanye ndetse n'uburyo yagiye yitwara muri match yagiye yizihuza cyangwa se yagiye yihuza n'andi makipe. Ubona yuko ari ikipe izi gukina ndetse ari ikipe imaje kumenyana n'uburyo ihagarara mu kibuga. Ni ibintu byatangaga icyizere yuko ishobora kugera ku mukino wa nyuma. Rayon Sport rero y'abagore igeze kuri finali CAF Champions League Sekafa Region, isezereye Kampala Queens yo muri Uganda ndetse isezera kuri penalty. Abantu benshi bakaba bakomeje kuvuga yuko iyi kipe yabikoreye, dore yuko mu bakinnyi ifite harimo abakinnyi b'abana bakiri batoya, ikindi bakina umupira ku rwego rwo hejuru, dore yuko buriya ngo Rayon Sport ari na ekipe imwe muri Afurika cyangwa se ni ekipe yo muri Afurika y'Iburasirazuba ikunda kohereza abakinnyi b'abagore gukina ku mugabane w'Uburayi. Ni ibintu rero abantu benshi nyine bakomeje gutangarira kuri social media, bavuga bati Murera ntago ari abagabo gusa kuko n'abagore bayo barashoboye, kuko ibashije gukatisha itike yo kugera ku mukino wa nyuma. Ni imikino itari yoroshye, dore yuko ari imikino yagiye ikoreshamo imbaraga z'umurengera. Abenshi bakagenda bavuga yuko hari icyizere, dore yuko hari umwana mu minsi ishize bavugaga ukina muri Rayon Sport, umwana ufite imyaka 15 gusa, bavuga yuko amacenga ye uburya depasse umupira, uburya atwara baro mu kibuga wagira ngo ni Messi w'umugabo. Rero birangiye ikipe ya Murera y'abagore igeze kuri finale. Rayon Sport rero ikomeje gutanga ibyishimo, ni Rayon Sport ikomeje kwerekana yuko ikomeye hose haba mu bagabo ndetse n'abagore. Rayon Sport ikomeje kwandika izina nka gikundiro haba mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Duhuriye muri comment abafana ba gikundiro, mumanure imitima mutubwire uko mwakiriye intsinzi y'abashiki banyu. Duhuriye muri comment ubururu n'umweru ari byo mumanura muri comment.